I pozdrav svima ljudi, kao što vidite igramo Minecraft preživljavanje i imamo facecam. Samo malo pre sam isto snimio Minecraft preživljavanje i šta, ubila nas je jedan put veštica. Vidite, veštica i zombi neki. I zakopao sam tu pećinu, znači i onako isto sam tada snimim facecam, ali nije lepo ispao. Čekajte, pade meni mikrofon, pade meni sve. Ok, sada se nadam da me lepo vidite. Ako me ne vidite lepo, ne znam. Ok, znači ubila nas je čika veštica, teta veštica i ono. JBG. Znači nemojte sada kažete, mali klinac što snimaš za YouTube, idi u školu bolje. Ljudi, ja ću za 3 mjeseca da budem 5.00, tako da nemoj da kažete uči školu. Aprila punim 10. Tako da nemojte da kažete imaš manje od 10 godina. Imam tačno 10 godina. Skoro tačno. Zašto ja gledam u monitor, a ne u facecam? Zato što sam budala. Da. Ok. Znači uzet ću ovako, znači pune blokove ću, zato što ono, zašto da ne, pune blokove. Napolje mi je cijela šuma. I da, dovršio sam krov, znači ono, posle ću vam pokazati. Ok, znači posle ću vam pokazati krov. Znači, kao da mi se kao da mi drugačiji glas, ne znam. I da morat ću da smanjim glas na facecamu, zašto? Zato što da se ne bi čulo, a vidi sad, da se ne bi čulo duplo, znači, čući se vjerovatno duplo, pa ono, ne bi baš voleo da se čuje duplo. Čekajte da se ja malo udaljim, evo ovako, čekajte da prifučem sebi mikrofon. Pade meni facecam, to jest pade mi telefon, onda ću samo preko USB kabla da prebacim u komp i ono, prebacim posle u Sony, Vega, joj da zaboravim da Anvil pada, i onda ga prebacim u Sony Vegas i ono, imamo face kame, a vidi se ispod. Vidi se ispod. Ovo je malo nerealno, ali ono, dobro. Minecraft. Mislim, ko kaže da je realan svet od kocki, on je Minecrafter, vjerovatno. Šalim se. Svrbi me. Izvinite. Ok, znači juče sam najavio za Smite da će uskoro biti facecam, evo odmah je facecam, ako lepo ispadne, to sam rekao i u onom klipu koji nažalost nećete vidjeti. I zaboravim sam da ga obrišem zato što sam odmah posle snimao ovaj. Znači ništa nismo, samo se teo da vidite kako malo izgleda, znači ajde da vam pokažem samo krov, znači da neću da bude ovo neka duga epizoda. Znači neću da ovo bude neka duga epizoda. Ok, znači to da vidite krov. Joj, evo ga krov. Znači klasičan krov. Ok ljudi, to je za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu. Do tada, pozdrav!